Lelong bulletin yung maikay yung video mayambu tarama ukjari aduga akoy na ngasi paminaduna unajari ba mayam thuyo henong na masak khangbiraba akoy oza SM Jalal President AMMOCOC oza ngasi akoy paminaduna wari watai sabagi tanja oza na pibibji akoy maikay yamna nuwaijai ado oza na hujiksu laibaki oiba situation irang sing matangda wafam kya thamba akoy tajare aduga akoy ujare ai bising sing marak oza da hambalak chan ni question je akoy Manipur da communal oiba issue ma akoy nam u phang ya tare hujikse akoy ama toy ga dawni ni ama haiba taraga su still my community da focus over bias oiba nature ma akoy u phang sigi horak pham aduga masigi oirak na bagi region je main oina kari ni haina oza gi meeting da thambi bi masi akoy ahan bata akoy lamdam sida leiriba akoy gi hongakhiba akoy gi geopolitical history se masi akoy na hangkat na yengba ama mathau taba layena adumaina admai feel tawi akoy si ahan bata manipuri ha basi akoy nation state amoina akoy sumaina chatringa gi mamangda akoy lamdam amada matam amada hai tare ko akoy gi meitei na ningthau palaga meitei kingdom se leiraga madugi manung chanbata lamdam sida leiba kanglup fu myam se punna akoy peaceful oiba coexistence sama leminara khibagi yamna sangna ba akoy gi puari yong leiyaba ko hairiba matam sida akoy gi magi oiba boundary se siragina sif hoba magi boundary oigadabani haiba chapchaba akaknaba boundary kano leinaram deba ado karamaina magi territory se kamaina define to yakana magi dominancy adagi magi existence aduga magi historical events mayamama adugi mayam do lokal yankana magi territory se sena sim khaisini haina longna baneba madaida akhoi gi manipur gi territory se masi akhoi gi awangda akhoi gi nongpokta hairaga chinwin river folk se akhoi gi north of akhoi territory hoina aduga somda khada hairaga na akhoi gi kari hatare akhoi gi jiri river folk se masih muka kerai adalah ia kanda 1830 aku ye 3 da aku ye tahu nak iba boundary agreement ko aku jadi treaty harga su khang naba sigi agreement sida aku ye sabsana define to masih di aku British ka Manipur ka tahu naba agreement naba adona sida di pasana aku ye boundary sini haba aku pasana international level do pasana define to sigi mamang da gisu tongan ba kenomi ama international level da tahu naba treaty mi among khak lai ko aduga matung da su tauna ba treaty mi among khak lai maruai na British ka Manipur ga tauna ba ko awaga tauna ba su lai ko treaty of na ko gi pot na sing malai tra ko sumaina treaty mi among khak lai masina Manipur gi territory kari no ha do historically defined tawi sigi mamang da ko yela ma territory sina akoi gi area dominancy aduda ye kanda define tawi sigi manung da laiminari ba kanglu phurup mayam se kamaina meitei ningthau gi makfada coexist tomina kibage habage magi social kanoto magi kanoto social realities to magi historical realities akoi kano puru makna masi hankalaga phasar munna naina ba ma oye ba husita ka oye ba ko adubo akoi simarak se sita situation khar lakhre lining laison gi paring da ko akoi gi lamlam sira lining laison tongan ba lining laison myam ma khak changa kiba masina maram marakanda akoi amanga sengi pot lakpa ari akoi sida punmin na ba ya taba chang na ba ya taba adugi social kenoma barrier ma lerak pagi posak lakre adi matung da amuka British la eko British la ka na moigi divide and rule policy follow tore divide and rule policy follow tore pasina chinga tamga ani gi tongan be administration ko shwaina toropagi pot ma lakre ada om subata even meitei ga pangan ga one family way da lemina bado adu phobada ani si maraksida amana musalman ni amana hindu ni haina ani si maraksida lai sikchala pagi pot ma lakre ko suai leraki basi matung da Bharat na muk ningkha tabak po matam sida Manipur su ningkha tamme matam da ningkha tamaba Manipur se akoi lamdam sida adunga ningthau pali gai matam dagi akoi coexist tominara khibadugi adugi liknam duda adugi param puram duda akoi gi lamdam se amuk hauna anna nauna tasan khomjal laga modern Manipur amagi akoi reconstruction se rebuilding se masi howe ba matam dagi akoi maharaja amasung akoi political thinkers and leaders sing se na punsan naraka
Madugi manungda Manipur State Constitution Act ko pass tawidana masida chingda akhoi sit 12 reserve piba aduga akhoi pangan chingda sit ahum reserve piba swain torakana altogether sit jangkai mathoi semba constituency ma akhoi Manipur gi adumba assembly ma akhoi ambagi wafamna singma hariba constitution je yaudna nauna rebuild up torakpagi process am leiba matamsida akhoi lamyan ba irapot naga akhoi lamdam sida tongan ma mapalom dagi sichal lakhiba haitare naga singi mai lepak siambagi ihau duga som nakana mizoram da akhoi mizo singi saita akhoi khathang ba sait se tinna bagi ihau na chingwa khara madugi mami tamak ba saita akhoi lamyan ba irapot na mau chatana dege tangkhul da chatana churasanpur chatana tawraga chingmi lu chingwa maya siga pullaga even akhoi ge pangan gi phawa akhoi ge Sulaiman Mia ko wa yari fuktagi sagai na singa khomam ni ama magi lusing makada tai so myam yauri ni ko ma si ki chukta fran na ama semaga Sulaiman Mia si member oiram me jingdagi lusing basing yauna tampaki lusing basing yauna aduga swai torka da chukta fran ya na semaga apunwa Manipur ki modern Manipur ki akhoi reconstruction da rebuild up ama lakpai process sumaina layeba ko Basing si matamduda akhoi equality, fraternity and solidarity, brotherhood ta yumbam moirakanda sagalakpa mindset ne. Ado laibak thiba haigadra akhoi Manipur se akhoi kanoda Bharat ki phiban nungda changkhra tungdagi di India gi adu ba polity se akhoi lamdam sida impose tawrabani dra India ki constitution impose tawrabani na ana akhoi lamdam sigi leiriba realities da yumpham oirakanda akhoi sagatchaba adugumba polity ama khaki tamjaramba manglan madugi thingacharamba mayondo maduda akhoi amu hauna nauhongna na akhoi miyam se matam sangna loilam sason gi lenga ki makhada namchaluraba mapangi lining license myama sangakpagi piramba sapu madugi ithil singuna maram oirakanda akhoi yoseri marakta punjan nabagi potu mangurabado amona punchalaga apun bay irai pakamagi sagalamba akhoi kerodo manglan do tinggalamba mayondo madu pa dau thadalaga Bharat ki constitution do namna impose tawkhiba madudagi Bharat ki adugumba lengak even Manipur ki chief minister Manipur ki state Manipur ki territory share masisi yoiba maning tamba lengak phol leitabida Bharat ki lengak ki makhada namchalaga 19 kya phawno 63 phaw leiru redana adi matungda akhoi ahan boina Manipur ki chief minister matam amada MK Priyobata interim government Bharat tinringai matam da lerame adi matungdagi ahan bahara su yare ko Bharat tilla matungi di ahan ba chief minister se akhoi morang koireng haina batuna chief minister weraga amu khawlakpa Manipur ki akhoi lengak lon ki journey ne sige marak sirai sida akhoi chingi lamda akhoi tambaki miyoi sing kakhatlaga leiba yataba lam leiba yataba singi mina tambakta laaga leibadi yaba adi lam leiba su yaba sina singbagi MLR LR Act na singba pass tawba khotpagi ado constitution da kai kra hapchalakpagi process su lei gredana ko Swain sum lerak pasina koi lengak lon siam no week koi ba haitare koi pasana week koi na chat lengak lon oi ba aduna maram warakana 1971 ye koi sesida koi constitution da amend tawraga koi singi tongan ba provision na singba hapchan ji ba khosan ji ba na singba gi pot leirak pasigi pot sing sida koi apun ba United Manipur amagi adugumba kenose nomenclature sida yama chawna shoglakpagi mai tokhai bagi oiba tongan ba kenoma akhoi mami tamakpagi meon chongpagi maru bulakpagi posak se swaidagi constitutionally swaidagi dum pura khreba ko sige marak sida Manipur leiba jati punamakse masi Bharat lenga ki makha sanga matungda akhoi si insecure oire haina khanba tangka amal ada maruaina ahan wada naga makhaise masina makhoi akhoi pan naga gi movement se masi Manipur yauna sijalakre manuksit se phajana 1940s gi sei pring da haitare ne ko adudi matungda amuka 1956 da makhoi se nomai pairaga lal hoba matamda Manipur gi naga sing yauna lal hoba yaukre adudai di naga makhai gi apun ba lepa amagi maning tamba lepa amagi wakhallon sida Manipur gi naga makhai se masi Manipur gi tokhai taraga naga gi apun ba pan naga sovereign country ama sagat pagi maland ko se lal hokre sakre ba ko ada atopa nakala madana karitawi kuki singso
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯥꯂꯦꯡ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯁꯦ 1940sꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ 1948 ꯇꯔꯥ 49 ꯇꯔꯥ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯟ ꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯏꯚꯟ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯏꯚꯟ ꯀꯁꯥꯔꯗ ꯏꯚꯟ ꯍꯥꯞꯂꯣꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯍꯥꯂꯣꯟ ꯅꯨꯡꯂꯣꯟ ꯇꯤꯄꯥꯏ ꯃꯨꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯝꯖꯟꯅꯔꯒ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒ ꯁꯝꯖꯟꯅꯔꯒ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯇꯥꯒꯣꯡ ꯍꯤꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯁꯝꯖꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯀꯥꯟ ꯔꯤꯖꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯀꯣꯛꯈꯠꯂꯛꯑꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯑꯔꯥꯀꯥꯟ ꯔꯤꯖꯟꯁꯤ ꯀꯣꯛꯈꯠꯂꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯛꯋꯦ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯣꯛꯈꯠꯂꯛꯑꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯒꯥꯡ ꯔꯤꯖꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯣꯠꯄ ꯆꯤꯅꯤꯁ ꯀꯨꯀꯤ ꯆꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯩꯅꯣꯒꯗꯣ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯣꯠꯂꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯖꯥꯂꯦꯡꯉꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯖꯥꯂꯦꯡꯉꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯒꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯇꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯣꯟ ꯆꯣꯡꯕ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤꯁꯨ mahausa ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯃꯥꯟꯗꯤ ꯙꯔꯃ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯙꯔꯃꯁꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟꯁꯦ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯃ ꯁꯨ ꯂꯩꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯩꯇꯩꯗꯨ ꯍꯤꯡꯒꯠꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯟꯕꯁꯤꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯤꯡꯗꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯟꯕꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯏꯍꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯇꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯇ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯟꯕꯁꯤꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯁꯤꯝꯅꯣꯅꯤꯃꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯈꯤꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ they didn't belongs to Manipur and they doesn't belongs to Manipur and they will not be the part of Manipur in future haiba phawba moigi maikei si phawba hairapoi tangka mai sangsalakhe sumaina akoi kari hai tare contradiction se sumaina naga kuki and meitei chige om sige marakta contradiction sumaina lakon ada akhoi pangan singgidi sige matang sida akhoi identity ki oiba akhoi tonganba movement kari kara adu ada kaisu leramde matam sida ko kaisu hujiksu leite leibadi adu tawatabu pangan laiba identity ama oina miyam no je khangi ba sumaina maksu matam du leite pangan si leite lei haiba leiraga su akhoi geographically aduga historically aduga akhoi blood ki oiba akhoi bonding relationship to maitai ga akhoi pullaga leibani na sumaina su akhoi leiramde ko akhoi ki se identity oiba kaisu leite matam sida only lies naga kuki and meitei sigi oiba contradiction si sumaina chathare ada sum matamgi matungi na horakpadagi akhoi naga singi ihause international level yorai adudagi akhoi india ge level da wari sanabi tangkak lai manipur kaibagi apprehension lai sumaina kuki gi su makhoi leramba lalong lup singchi india ka men ka su taunawagi matang lai aduga makhoi gi su makhoi gi kano se movement se genuine cause oina puthokna bo honarakpagi pot ama sum lai intellectual platform da adagi bureaucracy da political level da diplomatic level da makhoi sangsalakpagi pot sum la eba ko suaina sum lainarakpasigi marakse sida magi kanglup se masigi waiba akai kari aitare cult se sum wangkhatnarakpa aduna maram orakanda maitai mut khradra haina khalakpa ada naga su naga gi oina khalakpa kuki oina khalakpa sigi akhoi contradiction ama ado akhoi sida amuka hena latest akhoi ningba kairakpa mayam se sida nungairakta basina akhoi demographic imbalance am lakpase akhoi Myanmar rom thangba side tagi akhoi porous border oibani na masigi advantage lauraga akhoi sida hana leramdaba khun miyam ama hengkalakpa mi masing si akhoi balancing oidaba justifiable oidaba mongda mi masing wangkalakpagi potsi lakpa masina maram oirakanda kanglup amana akhoi mayam se dominate tawkhidore kanglup amana akhoi mayam se suffocate tawdore akhoi gi identity muthakkidore akhoi gi leramba glory muthakkidore habagi apprehension amuhena lakpa suspicion amuhena tholakpa sina maram oirakanda haujiki laiba present situation se lakpa asigi marak sida kari tauri hai kanda bharat ki lusing masing sina kramaina makhoi sida advantage lauri kramaina makhoi na masida lila sanari hai ba sida si matang se lai hai ba ko ana bharat ki lusing masing sigi mi engda manipur se makhoi gi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯔꯠꯂꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯇ꯭ꯔꯪꯒꯤ ꯄꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯊꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯅꯍꯥꯟꯗꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯂꯥꯎꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯈꯟꯊꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯋꯥꯟ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯤꯜꯗ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯧꯒꯗꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯥꯔꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯦꯁꯟ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯃꯥꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯅꯥꯔꯤꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯕꯨ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯕꯨ ꯈꯪꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨꯅ ꯎꯠꯂꯛꯄ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯁꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯁꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯗꯨꯅ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯗꯨꯅ ꯎꯠꯂꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥꯗꯨꯅ ꯎꯠꯊꯣꯔꯛꯄ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯗꯨꯗꯒꯤ ꯉꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯥꯕꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯀꯣꯁꯇꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯁꯤꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯊꯤꯡꯀꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯨꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯁ ꯂꯤꯗꯔꯕꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯁꯜꯂꯛꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯕꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯁꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯦꯖ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯖ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯏꯃꯣꯁꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯗꯤ 100% ꯍꯥꯏꯔꯨꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯏꯅꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗꯕ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯗꯨꯗꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯀꯣꯛꯍꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯗꯥꯏꯂꯦꯝꯅꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯟꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯡꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎꯒꯗꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯠꯅꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯠꯅꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕꯁꯦ ꯈꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯒ꯭ꯔꯤ ꯇꯥꯈꯠꯅꯅꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯉꯥꯏ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯉꯥꯏ ꯈꯠꯅꯗꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯁꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯗꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯈꯟꯊꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯔꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ
ki marakta problem lakpase akhoi da thongoi sui yam nuai te yeng bada yam na akhoi nuai ta phawi thongoi yam sui hai tare ado meitei ga kuki ga marakta leikhriba problem chi hojik phawbada masigi wakhai role ama fazana tarak pang nam dadana free movement leitri idp sing mayum da hanabagi issue leitri namdri shuaina pending myamam leiringai adi enmity hatred thajana ta myamam leinari hosi Mausa normal sida lakpang am si mrak sida kuki ga naga ga mulak tarde Manipur ki future si sahi kaya no bang leirus pare masida wahang ama khatang hangjake kene tanaba lan hai masina akhoi hojik leiriba Manipur ki problem se si akhoi na solution purak ngam ga trai se angtang tinjot la khan thamina Karena sida advantage lau gadori bese kanana no khanan bak pam bak kangbu sing no advantage lau ni hai bese naga so understand to biyo ba kuki so understand to biyo ba si pochete doga akhoi ge meitei brother sing gi chili nok sing lu sing ba sing chu masi housing de ya man almost understand to ra bane ba kanana no advantage lau ri sai kan da khanna bi advantage si masi atop na long lei re ba khanna bai mo ta meitei na nungai tri se kari no ada kuki na pen da basina kari no nagana nungai tri sina kari no nagana pen da basina kari no si akhoi masen solution to we ya ba pot na tabra hai bani da akhoi na jari se ada akhoi masen gi losing wasing se trust building measures ta akhoi angjan ba ya ba paikhat ba ya ba thaba paikhat la ka da wari sana ba ya ba gi inducive environment nam purak na ba aduga wari sadara kana akhoi manungi problem me am se resolve to na bai lambi da angtang akhoi sanmina sina ta na vendetta politics adagi mina injan bada mina mateng pang birage nang adu tawro adu ni adu ne injan na bada sum adu da satna raga leiba taraga de kuki singi so future leiroye mo sum nungai ba leiroi naga sum nungai ba leiroi koi tapak ta leimina mai te am sum pagan jiwana sum nungai ba koi leiroi and we have a compelled situation to live together and we have a compelled situation to work together adu leibanina akhoi se nungsina trabadi akhoi future leiroi nungsina raga peace lakani peace lakana akhoi future lakani sikata dik ado oza na budi mai sena thambi ado pamang da ho ko da hai ko da hanging bu question amadi yaw we do lo shala ko shau sta na ye du ko mamang gi question mahang po matang da lecture hojik se koi lai po se am ni lo separate right khai dong na re mai adu khai dong na re gi region je oza na sai root cause ki region je akhoi se survive tong na ba hing na bu khona ba da mi ma je shi do ren khan ta ni ma gi yapang na de che ga zo mi se chik na bu khona ko pot am lai aduna akhoi je community ma je shi do re akhoi gi secure ba future le rectre aduna akhoi kan je da ba ya de akhoi hing je da ba ya de na mai ma gi we ba survive tong na ba gi last arui khung ko hai ta adu mo ko bu gi shau kama u bu gi yaw bu gi mami yam ta bra na khal le ko so aduna akhoi je indigenous unity ha possibly ko loi pal dum pal indigenous unity akhoi gi lai man ko punjan ge dong adu magi survivability is important oi be helak pan region re ka da koi si da magi survive tong ko na da indigenous unity ji lang pangam da bra hai be gi wakhal ma khan jai adu oja gi mi yeng ti kamani tham bi akhoi se se da different terminology me ama Manipuri khunai se da koina ta ba phangi koina ubo phangi ado Manipuri as a whole akhoi mayam se gi pula punna nungsi na ba gi wai ba apun ba common platform ama kamaina lakpa ya ka ta ge ha ba se masina hen na priority o ending e ba ai ge mot ta de akhoi masel ge marakta distinction lai ga da ba akhoi masel ge marakta contradiction lai ga da ba akhoi masel ge marakta madugi resolve to boda matam changa da wa ga da ba adumba akhoi terminology adu ba wahi adumba line da akhoi se posta sanara ga leiba taraga de punba akhoi common oi ba akhoi kaino ma khak proper ngam oi for example am dong tham jaram ge Bangladesh haiba leipak si Pakistan ki manung chana leram mani dana is Pakistan ka ora na leram mani adumba akhoi Bangladesh ko leipak si 1971 da po e 1971 gi moigi land do moigi movement do freedom war do adugi matung na mogai ningtam ba matung da Bangladesh ko ba leipak ka ma koina nation na kamaina build up to khibage ba sia koi case study waina nei na ba yai ba masida jati kanglo group kun yang khai hena le yo moigi Bangladesh ba pikhra country sida
masigi yangkai se masigi unity and integrity karamaina makoi prakna na ba laina ba kamaina thak paikhan ibano si se akoi case study wen nai na he sima thamasi amo akoi kano si Yugoslavia ko bole pa amne ramidana siragi republic ya macet fragmentation karamain chatki Czechoslovakia dagi karamaina republic me ama macet kai ki si akoi case study to bi ya ba ano sige mayam si ako social thinker sing sina case study tawaga loina na koi mayam tawin na baga loina na Manipur haiba sida leriba kanglu phurum mayam se masi sigyu aiba akoi gi irei pa ki aiba common platform ama common understanding ama common nationalist philosophy ama ko nationalism gi philosophy ama akoi na kamai na construct tawga ga habse kamai na mase thamina ba yaga ga habse si ko thada ga madu gi wakalon du da koi separatist ki mindset adu da leriba mayam se Kokal lakanda akoi Manipuri as a whole as a nation akoi survive tawna na ba India ge manung da constitution da leibu leija sano ado Manipuri as a cultural nation social nation ko we nation na moi bagi structure da koi stand on ta tawse ba aduga India da koi aikoi gi waiba leiriba realities tu gi da makta aikoi da pifam thopa ain ba kai do India na mo do pibi ga da ne India da koi kano tawse bargain tawse ba aduna tabata tarakati akoi sira amu indigenous unity amu haijan gani ko Indigenous ta kanggu amu yau te khaidok te na amuk tawni khaidok te tawba tu ki amu issue amu oini anu dagi amuka khar laini amuka indigenous ni hari ba sing du gi marakta su naga gi oiba nagalim gi demand tawri ba handok pal laitri ba kuki gi jalengam the dream ne ba separate administration tawri ba thadau di indigenous ni amu haire thadau na tabu indigenous na te amu haire thadau do pare loina amuka mo separate administration tawtra bra loina han to bra hamte adu jamu natri thadau de mi oi kharabudi thora ga chobe thadau de koi adu tawde hai budi lai somba akhoina wa lo ba musung wa lep pa yaroi taba waroi sen purak pa yaroi taba warep lo ba yaroi taba me ama lei bani na Manipur haiba taragadi Manipuri kanana define tawi Beziar makoi leihani 1951 bu aisano or 61 bu aisano Housing government ki gazette 1961 da lepaga leire adu akoi mayam na demand taw da 51 da demand tawri 51 do aisano 61 do aisano koi Beziar am dilaigani Beziar adu ge matung da Manipur da kanagomba lakpa taragadi madu naga community ta ki lakpo aisano Madu Manipur ge mi nate Manipur citizen nate Kuki community dagi mapan dagi kuki Manipur ge lon tenaba kuki waisano ba Myanmar de la so te la so madu kuki nate or pangan waisano ba akoi lon tenara su kasada ma mada te dai koi suchili no myam leiri dana adu Manipur da 1951 ge mamang da Manipur sanga ga leibom khai do leire lei hauta ba sing duti makhoi lakpatu Manipuri citizen nat oiba yara roidana adagi meitei gi su chen naw mapan da myam leiri ba do makhoi tu 1951 gi matung da Manipur la tari makhoi su meitei oi bagi khoi jati ma sen ni ha ba do na amani to Manipuri citizen di wera roi ba ado de Manipuri citizen oi bom kai si go ba Manipuri nationalist philosophy am leigadam natro do da yum bham wera kan da Manipuri as a whole sigi unity oi ba khoi movement am sagat pa natragati akoi naga gi oiba naga gi pan naga gi mi eng dagi Manipur se kari no na define tora abdi adagi kano gi kuki gi su pan kuki gi mi eng dagi Manipur kari no define tora ba meitei su pan meitei gi oiba mi eng dagi Manipuri kari no na define toba sumaina tawna rabdi pangan su pangan gi oiba movement dagi mi eng dagi Manipuri define toba taragari Manipur gi oiba akoi gi interest yum pham oiba akoi political philosophy am later oiba na Manipur gi political philosophy am da akoi yum pham oira kanda Manipur gi interest protect tawna na ba sida akoi kanglo phur punama ki oiba yana ba ma akoi adugi convention am change ba adugi commitment am change ba adugi conviction am change ba aduga loina na Manipur gi interest ta leitaba ain sing lokthokpa Manipur gi interest ta leiba ain lokpa aduga akhui masel ge marakta equality maintain tauba dignity maintain tauba solidarity dignity maintain tauba aduga akhui Manipuri ni hai khraba singa sige marakta distinguish mana dani my history na duni ai history na duni nangi napana puna duni ai ipa ipuna duni sige wari me amse khoi yanara ga thadok patai aduga madu yi wari torok pasinga to madu lengak na chapchana makhoi mata action lokot ka do ne na si matang je wa pham ta lak se ke ko na si ngarang se khoi tampak ta leimin nari ba sinino
meitei amsung pangangi marakta ngak sum ngak leitana sigi sumba social keno si sum poe masing rang sam ka poe harat poe awai ko meda tawnar kani awai ko meda tawnar kani masi kari gino lengak ta sui khoina hana iramni lengak se tummaga sum leine kari gino ba si social media handling tawna ba lengak ki social media dagi crime miyam yam kri sagal li crime miyam ma create tawe se khangim natra ba lengak sina adodi lenga ki leriba law enforcing agency law establishment unit sing sida masigumba khoi social media da karidam amada peace and harmony da communal harmony da kairak ka ba wangang ba iriba tawriba mayam se kokhat ka da mi kokhalaga makoi matak ta warning tawga min saga tawgano haiga police na tawgano haiga moi tawlei ga dramni kokhala wangang ti sikari ro si free hand thadok to leire ba aduna ngasi ngarang si amuka akhoi lilong da ki akhoi lilong da ki akhoi isa ma hai tare ko akhoi sumaina nano tawe hai atopa akhoi meitei gi kano mada chiele hai na adumai tore ada hekta madui matang da keno lai ana akhoi khodak ta isu hekta oi ba ma mong ma police station da changa ga phabi oi na mayam changa ga tawe hai mi khara mayam salaga mayam ai yamna lilong as a whole gi miyam tu tinate some certain section of people ko salaga tawri hai la khoi khodak ta hai kari gino tawri de nang ina sa si sahi sudriba minor age oirabra nataga nang ina sa si mi na pharaga pullaga pugi bagi oirabra nana police phabi hai ge harabadi sahi sudabagi isa sahi sudriba minor age da leibasi sumaina tawbase ain yawang wadani aduna phabi hai ba ma oigadam ne ba natraga na ma se phara pulla puki aduna ma puthopiyo phabi hai ga dam ne ba ada masa ya na sakre na harati masa ya na kre harati adi wari do ain da ju masa ya na radi kanam tan thingam de porta ya na radi that is not an issue ko mada issue ina na ba maram laite yana kre yana radi loire ana issue ka issue laite amai magi choice ni ai se musalman oina ai no gasi musalman islam dharma chati base masi ai se musalman by part de ba ko ai conversion na te ba ai ipa na imana pu aba matung da ipa ima du musalman oram bagi ai islam oina ai ipa ima gi kanu du da follow to ine ba islam musalman by part si islam by part si oi bagi la ine according to my choice aina conversion to lak na te ba ha adoti si aina muka pamaktra di musalman sit atopa dharma amda hindu nanta christian da ai choice matung ina sakhi biari na to indian constitution gi article number 25 ki makhada right to freedom of religion gi makhada ta ina pokpa isa wara su ma hindu oirage meitei oirage christian oirage sakhi bai thimya bro my choice ni ado si social issue oi ba pon nate adu haidana khoi myam chatana thingra khotana taw adu gumado phate na khoi tawna le ade na khala moram dagi jo amuka madugi khara wa amani hairak padu amuka pairaga amu hore sulem lep tabida mu hore adu sisi akoina hainingi iban na khoi ki pangan gi sili naw sing da so khoi na appeal tawningi akhoi gi society sin lai ba issue myam si akhoi matik chadra su sadana akhoi masigi damakta akhoi wakhal khanba masi kamaina tawraga akhoi solve tawgadage resolve tawgadage karamba lambi da sakadage na wakhan khanba akhoi thau tawba khoi khonaba kamu khar lairi yebako bayam na pullaga semaga lupoina leiraga thau tawmina ba khar lairi dana ko sigi level da akhoi na honari basida awat apa leire natraga na yaning da ba leire pen da ba leire suggestion tawbi ba yaye bako ai bi yaye pen da ba leire suma tu di tawbi gano hai bi yaye sim yang gi platform ne ba ai bin yo bako aduna tabida magi marana yoiba wakhalon se masi social media gi advantage si lauraga tok ekta khoi unwarranted oiba karimta akhoi kena amadagi merit and demerit tungmang karimta yengda bi parang angrak pase siam na laibak thibane ba ana masi aina appeal tawningi kindly akhoi marakta su content creators myam ma lei content creators sing da suni aina haijali si social issue sing da na koi content creators sing na lanai oina pangyau yausan biraga ekta noi opinion ekta pangtham thamba pangangang base makata na kindly tawbi gano aduga individual sing na su communally provoke tawna gata ba
that kind of kaigumba ama faba aduga khoi social issues communal ga mari leina issues masisida na khoi khut thabira kanu panga ngang bira kanu noina apamba do noi gi leiriba adu mannak ba locality da waisanu natragana state ki level da waisanu lainari ba loop sing level da noi thought noi suggestion or noi advice to share to be bana chumi lanai nangi apam social media ki through the phai harak patar di maduna maram wera kanda akoi marak se kyaw sama thurok na ba ala awai khom lang na ba aduga communally provoke to narak na ba maduna pam da ba thodok myam ma result tet wer pa ya ba gi apprehension sumaina lai haina anumaina lojara kanda mayam da pil tawningi masi individual level da sumaina pangangang ma sumai to se makata na kaini to bigano aduga akoina haijari ba akoina tawjari ba khoi sumaina akoi meitei chili naw singi marakta leibiri ba lup singi lusing basing na sumai te sinau singi marakta leibiri ba sinau mayam se masi akoi pungning pajan pungning kano to bio an bio gyan tan bio pajan bio thingjan bio akoi su thingge akoi se sira kaina ba yaroi da ba jigit tanna ba yaroi da ba akoi ga daita lomin da ba yaroi da ba meitei am su pangi marakta social media da ngai tana suaina he wai kungi level ma lak pasi yaring kai masi lehan dana ba hona si maduda constructive way ba daita lomin si ai ba wafam singa sigi no sigi khong sa blor ga sigi wafam sing tang panjau bani makata ba question hai biu ya Parozana thambiri process automatic hojiki leriba Manipur gi current situation ji tadi yam important oi report am oide ai magi individual level da face over problem je koi social issue na sakala koi pochi uri ba adu fatta ba medi fatta ba lai gani community kuding ma ki any si ngarang han ka ki oi wori nate lisang na lai ba koi human society na hek heng pohor ko je mi mar ta fatta ba yo was mi yara adu problem thok was in thula ba ne aji thoi ba problem je social media da bi mayam ni ma seksi loi u phang bai wa ne hai po se ngasi ni chai tara ma nu thong ani kun ma nu thong ani adum toi thok na traga su mar ma ton thok ya rong ani matam sing da di ma gi level da local level da na tra family to family wari shan na lo shan na gi ma ta ne ko sing na si social issue ne thol lai ne adu si thol lai ba sing ju gyan ta da content creator sing adu gyan ta da individual sing na instigator kana thol pa ta ne si se adu si gi po se koi wa hoji pokta koi na uri myam ni je ai problem ni koi individual level da fight to do ni adu ga koi community sing gi tar su mai community sing na gyan ta do ni hai bi concept sin hoji ayam lo na mo ti chat ni adu ga koi wakal lai ja ba de hai bi myam ni je asoi bi myam lai tar ga su si shana na ba si gi responsibility lo na ba koi authority ni lai di ai bi koi state gi mai rules and regulations je enforced on the way down koi government am lai di hai bi government gi main duty mai ma thok je koi social contract theory da yeng ma tam da koi public ki security pi ba aduga safeguard of human right hai ba ma lai di aduga hum su ba koi gi upliftment adi koi myam chawkhat na ba kai do ya ga gi ha bi duty hum je authority gi main duty ne do Manipur di si gi duty je kan ta fulfill to with government na mayam ni stranded hele chawkhat pai wakali to ka na karam kan si do no hai bi mong da yes right chatum da no kai thu ko ya ge hai bi aki ba jina ko fear jina no ko jina mat ala tham me ojik sin adu si gi problem thole ba ko individual level da gyan da ni ha bi ko matam changan mi ko ni gyan da se matam sang adu si gi gyan da mayam ni je reward punishment pi ge da government jina authority jina thabak to da no ko loi wa hale si gi poche ko gi lai ri ba leaders jina soi ba gi oi do na tragana koi public na mayam jina masai leader oigida mi khan ma tam matik chaw leader khan gi da bagi akoi ga soi oi dora oja gi yeng ri comment tumbe mase mase na ki question se yam na chumi laingak na miyam sida khoi gi pi ga da ba laingak na miyam sida pi ga da ba posak se pi drab de laingak sina taw ga da ba magi obligatory duty ya tare masi pang thok tra ba de miyam se maning ta me ko mai magi aning apam se maning ta me aduna marak sira sira kana gomba kharana makoi gi togan togan ba wakhalon se masisi masai sira sagat laga maduda thabuk tongna na bo honarak pase sira sira free hand phange ba kudong sa madugi free hand du phang badai ne ba mi sing sina lengak ki rule gi wangmada mai ma gi ba pam pam thabuk yam to khona reise anda seng badi masigi problem se horak iba problems di lengak si akoi weak koi badagi ne ba lisang sitna uzik lai ri ba sigi wana te ko
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯔꯤꯖꯜꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯅꯩꯅꯁꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕ ꯑꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯁꯨ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯅꯣꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯥꯎ ngasi Manipur khunai se kan je targani Manipur people akoina bhap ta batai ngasi Manipur thoiba crisis mayam chu loisan jale Manipur people akoina bhap ta tari loiba ngam ba akoina ngasi tawgada ba thabakti akoi ye miyam se paksan na akoi khunai se kandana bagi lambi da bhap ta min na basi mathau tai ado khunai kandana bagi lambi tu da sasi haibati natadana akoi ye mahi mai magi kanglo yanaba masen tasan khomjan nara aga amuk nauna anova akoi kenoma akoi khana seina bagi yamna highest one khana seina bagi mongama lak kadabagi mami yema tamak pase masidi amuke hena hana lady basitagi hena like thiba part amada sanghragadra ibatugi akibatuni koida hil dawrisi yes akoina hojik Manipur khunai sida kanaguma kanglup amaga akoi tana aroiba thak phau yona khana ge hapsi koi ngamgadra ba ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯊꯥꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯠꯅꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯗꯨꯁꯨ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇꯨ ꯌꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯡꯉꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇꯤ ꯌꯧꯍꯜꯂꯣꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯠꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯑꯣꯟ ꯍꯣꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯑꯣꯡ ꯍꯣꯡꯉꯒ एंगल बदल किए दो मो होंगा सुम खनहनबगी वानेबको खनबदु सुम सांगना कंटिन्यूटी होना सुम थंबा अदुदा मोइगी सानरिबा जियोपॉलिटिक्स की एडवांटेज दो मदु लौना नबगी पांदमदा नाकल अमरमदना अखोइ सिदगी अखोइ हिस्टोरिकली अखोइ सॉवरेन नेशन होइना लेजरंबा मनिंग तंबा लेपाक होइना लेजरंबा लेपाक अमगी निंग तंबा तालकपगी मूवमेंट से मसे डिस्पर्स तौनानबा मसी इराडिकेट तौनानबा सैखाइनानबा नाकल अमरमदना Manipur se tongan me intaiti oida thugai thambirati akhoi Manipur separatist ki movement Manipur ning khatam jage ha movement di leira roitana ko adugi wakhlon ma nakala muram da Myanmar da akhoi Bharat na longning eba tawning eba Myanmar gi leimai da tawning eba thabak se kangba Manipur da gi akhoi kuki sin community gi kangbu se masi siga akhoi yanaraga makhoi gi population ada leibodo mada tongaga padugi area da phamaga तौगदब थबक ओइदरा जियोपॉलिटिक्स की सानगदब लीला मैम से आना कांगलुप अमा पाइदब यादब पाइदब कांगलुप सी मोइना हाइब सुम इलहनगे हारती अतोप कांगलुप खरगा खनाहलगा थमताब अरदी अतोप कांगलुप खरगा खनाहलगा थमिबसे मसी अखोइना ngakpagini ngaktradi nang adum कांगलुप सिंगसिना चंगचला नंग लोइ खरदम यादोरदी अखोइना हाइबसी इल्लो हायरगा सोमदा कने इललगा मोय अपम तौगो याइदना इची manipulation yes अरे सोम नाकंदना अमुक कैदोबा मणिपुर की निंखा तंबा तालिबा कांगबु सिंगसि लोइसन नबगी अरे सोम नाकंदना करी नागागी सांग लाखिबा मागी पान नागागी अखोगी पॉलिटिक्स तो मदु लोइसन नबा करी तोबा ताइ कांगलु खरग खनहन बम थौ ताइ दना मोइसो कांगलु खरग खना थौरदी भारत त मखोइना बर्गेन तोबा ngambagi मोगी बर्गेनिंग कैपेसिटी दु मांग खरदम नत्रो भारत सिपी दबे यारोय हैना हाइगदबसे मसागी ओइबा पोजीशन से सिक्योर ओइरकांदा हाइबा ngambay वानेबा मसागी पोजीशन सिक्योर ओइरक्तदी भारत बुकप ngambगद्रबमा छमे अजोटी कुकीगा मासु खनरदी भारत मुकप ngambagi मागी पोजीशन दो हंधर ओइद्रो नगासु मागी लेरिबा मागी कनोसी सांग न तोरिबा खोइ यूनिक हिस्ट्री ऑफ नागा हारिबा पोतु अदु थुगाइगे हारि मी इंडियन हारिसे Manipur की जो कोई 1949 की मर्जर एग्रीमेंट पामदे कोई निंखा तमना लेजर को Manipur नंदगे हबी मूवमेंट दो लोशन गे हरि में ध्यान तौरसे कुकी की जो कांगलुपानी से खनाला थमदी म्यांमार दा मोइना साना निंबा लीला म्याम दो कुकी दो मोइना हाइबम खै लोइना फॉलो तौदोरी ने बसी सिगुम्बा सिता नतबा तै अतै म्याम श्रेहना कोपथबा फैक्टर म्याम म लेरमगनी को दैट्स व्हाट साइने हाइजर सियाम संबा लॉजिक अमा खकी वाने बको अनादे अखोइ सिरे एक्सटर्नल हेन अमा यावरे अखोइ मसेलगी मरक खनरिबा तौरी म्याम से अदो तैगिनो इलीगल माइग्रेंट थिंग से हारगा खनावनबा मरम लेब्रने हा पॉपी थिंग से हारगा बो
Paba thing charaga khana naba maram lei bravo. Ado khana nabagi maram wera krisi karai da inobo. Khana naba failing to wa khara yaubagi mami ne batari si. Siya ko ilay sapo na muna bhap taba sum wait rasini. Nagaga kuki game markta hausi laiba na uba keno si so. Masisyo naku ina na masung haktheng na instigate to ba na masung madu khana na nabi failing to perfecter khara yarom wait raba. Going to in a culture. Ado aikoina khana badu da oina junction birabdi adugi instigator sing dugi purpose to sap to bi bani tana. Mane. Aikoi interest yi wera roe badu. Ado shwaina hiding yi ado na actually now sing na naga bot naga am sung kuki gi losing ba sing na. Ai mokoi khakta bu hai roi ke akoi meitei gi actually now sing gi losing ba sing so. Akoi se rethinking na ma thau ta ba leibra. Ai kalup kyo ba kalta sanction naraga sum lei bataraga di akoi next generation gi future di karai da leiga dori bano moina khali khana basina akoi gi future ma protect ora tamne nangi future protect ora na te nangi future relation lam bodori mi ma lam bodori ni ana akoi si bharat ki adumba citizen singa yengna matam na akoi si second class na te third class ki citizen da akoi sa maning halal le udori Mane. asi kakta ngai hanga chaningi Or sida akoy public si yan yam tabam change. Hai ba ma yam maru point ma yaw yo zak sida ko. Ado akoy public si yan tan ya targeting sa education with yam necessary element nam oiri. hoi At PTV ko na so global slogan peace education hai ba land or education igi daw na po si akoy tare. Manipur di akoy ge sharp mind we ba wakal khanta bangam ba future generation ama puthor kada ba public ti jan han na bagi education pi ba tam sida koi ban boiro general strike boiro or issue am hinner general kanda like tam bagi chance yam han ta la ta koi school tingjan ba college tingjan ba university ka ba phang da ba like tam da ba shuti sang na sang ta ba so I to education music si yam to problem yam pi di sida ozagi wakal dadi koi future generation si am na wi lo ta peaceful education am por kuma tanda yet pa apan ba thing pi jing sa ozagi ba midyeng da karam ba sem do haninge kamain la haninge ai point man tham bi masi ye batang se lak patani akoi si masi ki matang se lak patani akoi da khastang akoi kitang deeply akoi kitang yeng min na ba deeply kitang khana raga warep lo wa hai si kitang di kaino wai dana kitang di tough wai dana aduga kitang challenges suwe ba ko aduga kitang masi ekta line phang ba yamni easy wai ba kaino amadi posa amadi wai de ba ko kitang reason da si reason da khana si aduga koi tungi pressure gi khong thang si gain haina ba si gi wa si ta ba da taning ba matam na te bu si si tawi si mo khana ba ho ni na te in akoi husik mayam na taning ga dori si ti akoi husik heta hauren de kang bu ga khana ra se ne he ngang ba to ne ba I shu atu mai ngang ati ai husik lori ba interview si live follower ga si wa perfect ne ba I khang ye ai ngang yu lon da si ti la khamen phwe lo me ya mo ye ba I khang ye ba ano ai khe ba se ki akoi si emotion da sentiment da wangang ba si ne ba husik si social media da wa si no ma do su ne kan promote to si mane akoi leriba problem sigi realities do madu phajana deeply analysis to ba analyze to ba aduga akoi phirep lomina siga adu to si hai adugi missing to space to yam pick able sigi price masa akoi na appeal to ningi di lebang miam angtang ni saning ta na khantamina si education hai ba sa akoi backbone of the society ne without education akoi khunai se no more ne baham ta ga dori bane aduna langi matam wera basu lanji ngasi manga tarani thengna ga loiga da lan na te taw conflict na te ba sa taw na riba conflict si matam khara sang ga da ba masigi ke no ma akoi normalcy mu proper da matam khara sang ga da we ba ida matam sang na akoi maru pala ba chronic koi ba laina am oiri ba ko ana adugi highest peak stage of the sign ra ko wani sakharak pani balance the turn out to pade bo sik adu masigi me am si layang ba diagnose to ba aduga masi recovery to ba matam khara sang ga da pot oi bani na antin na les adugi normalcy do laktri fo ba ko yangang ma khaise like ta bhaloi se hari bra ba adu di during the crisis time
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗꯤ ꯁꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯂꯥꯁ 3 yearsꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ unreferable ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯕ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯋꯥꯔꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯈꯛꯇ ꯃꯥꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯃꯥꯡꯉꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯁꯤ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯤꯡ ꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯔꯠꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯣꯠ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯦꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯅꯔꯝꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯦꯟꯇꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯆꯨꯔ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯃ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯛ ꯇꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯥꯛ ꯇꯨꯝꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯃ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯠꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯇꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯀꯟ ꯅꯦꯛꯇꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯒꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯋꯥꯔꯐꯤꯌꯔ ꯋꯥꯔꯤꯡ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛ ꯈꯥꯏꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯝꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯤꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯃꯥꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀꯜꯍꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀꯜꯍꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯛꯑꯣꯏꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁꯠ ꯗꯥꯎꯟ ꯂꯥꯎꯔꯤꯃꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯃꯩ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇꯤ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯩ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯨꯗ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯨ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯃꯥꯅꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯤ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯇꯧꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯆ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯃꯦꯊꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯀꯧꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯦꯞꯍꯜꯂꯒ ꯆꯠꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯇꯣꯛꯑꯁꯦꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯀꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯇ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗꯨ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯁꯣꯛꯑꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯊꯦꯡꯉꯣꯏꯁꯦ ꯁꯣꯛꯑꯣꯏꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯅꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯄꯤꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯄꯤꯂꯔꯗꯨ ꯌꯥꯟꯊꯠ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯕꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯛꯁꯥꯕꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯛꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯪꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯃꯨ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯁꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗꯤ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯂꯩꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯤ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯖꯃꯨ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯃꯨ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ 3 ꯏꯟꯇꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯐꯦꯛꯇꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇꯣ ꯗꯤꯐꯦꯛꯇꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯨꯔꯤꯁꯗꯤꯛꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯔꯛꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯦꯄꯔꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏ ꯏꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯆꯪꯅ ꯌꯥꯗꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯆꯪꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒꯕꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ kuki ga naga su yana tre mai magi to separate kenoma physical boundary ma ko line of actual control itu adum bagi monga ma akhoi keno sina buffer zone sina purotro ade targadi physical separation is already there maramdi hauji kangbai da koi kwakta da gi khitang han thairaga kangbai sosan person anabagi lambi se sida leiri ba koi keno se army ki cordon se army ki check post se mapal la keno leiya ba cctv koi nepal da india ga naina bada phawa du mai leite ba ai pakistan ga taina bada pudi leram bu jai ko bangladesh ka taina bada photo mai leite ba ai Bangladesh sasare akoi kano de Dhaka kano de Agartala de gi sang bada chale aduga akoi gi kano de gi Kailaswar de gi sang bada chale aduga kano de gi Dalai de gi sang bada chale adu leriba check posting to hauji ki kano gi leriba akoi Swachanpur Kotari Swachanpur Hyderabad leriba sisi gi check posting na masing yam hel adu ga di line of actual control si siam amna traba mana adu mai taiga kuki ga marakta line of actual control khak siamam bado hujikti amuka kuki ga naga ga gi marakta su line of actual control amu laktoro banatro lakwa horam natro ngarang nangi sidagi na do de thin taiti gi la kanoma de facto situation nama manipur si create tawre ba masi si india na tawiri bane ja koi khangde mana ana akhoi ni sidagi adugi fibam aduna Manipur ki future ko igadoriba adi phibam duna makoi ki future ko idoriba adi phibam duna akoi nuai ni hingadoriba se khanda minara kanda akoi na kari tawba tai adugi thuga akoi masel bu thugai na laga dro khudong chaba loge na khaliba adugi policy dugi mayok ta akoi lepkhat che ba taragadi moina sanariba policy du follow tawba chungmadra na taga moina sanariba policy do moi ningba kai han na bagi lambi da akoi khong khong do chungmadra the India the cookie advantage fangani kalaba madu montrang tani ko moi je season la ne ari India the nagana khudong jaw phangdori na kaigum khalam taraba khalam dog de mande moi di kuire phana koina India se experience ti fazal dera mane ba ko khalam dog di mande kaigum ba khalam taraga di adu so mondrang moine aba ada on another side mai tai shu kaigum ba India ki Ringa pai riba losing wasing siga akoi coordination si ama phajana tawna raga nakna phajana moiga loina ka na akoi meitei gi akoi future kalhodoi ni gaina khanba kana gumba adu mugi wakhalon adu mi concept kai gumba leibiram tarakati madu akoi na thaja jabagi matung ina madu not at all sumaro ena leba maramdi how ke last 3 years ki magi experience ama mam to waina akoi na phajana examine to batam da proof tawre ba si yara wai alo de akoi future kind of what shall we do I something adi kitang anova innovative way wakhal kitang de koi puthokpa anaba matam moidribra madugi oiba niklam daida madugi oiba paring daida koi work tawseba meeting bhamsi discussion tawsi tongan ma kanglup ki chini naw chingsi engage tawseba koi aduga angtang yanadriba mayam che reconciliation tawnaraga ko yana ba formula am dong tang chala aga manipur as a whole ako ya phajana nungsi chana na tung koina khana jaina ba yaw da ni hingmi na ba ya ba tang adu dream ma dang tang halak ba ya bra yengmana chunggadra haiba sigi wakhalon sini ko da leijani si hoi kana gu mana di khan ba yai ako ultimately adu gi batam ho gre ako kaim le re na ultimately aroi boina ko ang tang tawna gadam ni kana gadam ni
हनबसु लैनेबा नौना लाइबा सिचुएशन जिंगसिना मरम मरे दा कोई वाखलदि मदुकी अरोइबो ओइना अखोइना मोइगा कनाना ngamge si yengnaba yabagi khudong chabado bharatna piroyeba kanaba horakani khana halle abduma thamakanda line of actual control sembi grani loina mafa boundary mayam se line of actual control thambi grani are di meitei ga kuki ga thambi ri busumaina naga ga kuki ga su thambi grani that's all loireba ko are di kuki ga territory na karai phoba nagai ke meitei ga kuki ga gi oba line of actual control di hana thamgreba naga si magi territory se karai phauno kuki ga territory na karai phauno se kuki na hai khoi na siragi na si phause khoi territory ne mo hai naga na hai siragi na si phause khoi territory hai do hojiti khanara kan da di magi line of actual control am la ne ba line of actual control to the india gi army sing lepsen grani paramilitary force sing lepsen grani this is your line of control hai ne ba ko siraina som thang sil noi kuki territory som sil noi naga gi territory som kai jina meitei gi territory that's all ये मणिपुर की फ्यूचर से फ्रेगमेंटेड ओइबा कनोमा कहता है फ्रेगमेंटेड ओइबा बाउंड्री अमा क्रिएट तौरपसे अखोगी फ्यूचर से ताकपा या खनर कांदो दे तादोइ ने खनर कांदा तादोइ ने मसी यम चांग यम वांग लेइबा अदु ngasai pose india government sigumba tactics ama use tawre habase akoina ayamna ubudi phang aduga hena fajaba example am tang oja aisum haijege koi us iran war to matamda us and iran da mogi launch international war ma thok matamda 50,000 soldier ka tane mo thada is 40 to 50 sorry maximum the 50,000 dum harise 50,000 soldier thadaraga international level the sokna riba lan am nation to nation fight to riba lan am negotiation to no gi leverage lo wanga me aduga manipur na 60,000 soldier ne music already ladies right adu 60,000 deploy to na manipur gi scenario ji kaimta yengchan da bida kaimta control to bida thami si already ngasai oran habi ko to gi me seng proof amane je hoi public phone ru khangpham yam sung thok pan mai khal le exactly sipai sing se sipai de lai aduga mathau pi de ba ado asumba kaino myam se awai nomai lokhat pani kaino hojik tawri si sum potha akhoi angang mabuk nungai tabagi mongong dawna ne potha sum honari si tari gi no ko si comprehensively pakhat pa kaido ge ba kana krai da ain ne yadaba nomai le ri jan waina manipur sibo aga upna leiba una long thu thi bawna thi gat chibla bu sifai lising yangkhai hu lei hai sina upda manipur se krai dal chien doino krai lei doino krai lot toino ba tauri bane ba singa sai separate entity do madu tarak dana ba masa mathanta marom do akhoi kakphai si akhoi gi kano tawi dana sikaga mulladi mathanta kela tarai dana wai pan bisu mulla mathanta kela tarai dana mai separate administration jim mullaga mathanta kela tan gi ta mai khoi nate ko masana kian jakhi men koi illegal immigrant changelak ma alagede refugee me am lak pa scenario me am ri mai pur le si potse ngasage part of tactics si manung da koi political power pai daga ri ngasage any community mo ma bo political power later ta ga mo gi negotiate on na gi level da mo gi yo song mo do ne aduna political power si pai na bo na ra matam da ngasage demography change to necessary ore adu gi demography change to na gi da makta to ina illegal immigrant in che manipur manung harbor tor kana ko import bank hoina mamba ya bi chance in scenario je kya mo le ram gani ko yo sai okay masi akhoi manipur da hoi koi boundary sing si porous boundary hoi bani na ko akhoi manipur da illegal migrant manipur da laire illegal migrant sing na village me ama hengat pagi issue laire basimadi akhoi adum basimadi adum chumani na adum laure basimadi adum laire na lawe ai thaja bada haujeki thuiba lan thuigi se sige manung se se to hujeki hari ba territory sing sidati moi adum yamna safe zone oina adum laiyeba ko thenariba lan sidi tonariba thonariba kano sidi akoi peripheral area sing sidi thenabagi wani manung anjan ke ba adum ba sing gi jaga sing sidi lan ki kesu thedokpa kano leita banina sige manung sida so free da
ngapi sian bina ba leitana free da leibagumna leiri yebako simang na som hengalam ba yaena khalebako na akhoi na ahan ba tawada ba thabakti whether kalup amada furup amada khulom bi thil loise we kuki gi oigera naga gi oigera natraga meitei da oigera natraga pangan da oigera soi bar any person akhoi base yara tu gi batungda ain kaina leiram taragati makhoi dom illegal migrant nebo and illegal migrants sing sigi mathakta akhoi leipak sigi laws of the state laws of the land akhoi kamaina makhoi du dil tawgada ge haba akhoi gi oiba leijari ba aus and yagi mapane lakpo eragana runners ek ki makha su provision khare yaujari ko are atoba duda mapung phaba provision adequate oide haina akhoi na loba taragati adu gi chapchaba adequate oiba akhoi gi law akhoi legislation akhoi sem bathau tai dana assembly na adu law du makha da sapmana na tm gadam ne ba law du apply to bakanda law du singnal ko mi sing du anti national ne adu akhoi gi lariba law enforcing agency sing sin takhai gadam na tro du mi sing do meitei dagi singnal so meitei du takro pangan dei singnal so pangan du takro kuki dei singnal so kuki du takro law du tm khra dong na traba no illegal migrant gi issue se akhoi gi law na masi solution to gadam ne ba adu law du enact to gadori bese kana no akhoi gi mihut sing sine ba ado matang se sira mihut sing se kitang matik sa ba mihut su darkar laiye ba matik sa ba mihut yaudre ha ba dinate matik sa ba mihut su yaurang mani ko hena sa ba su yaurang mani ado sa da ba su yam yaubu gi ne ba hojik pho ba akhoi miyam gi mihut se yeng muda miyam na phagi darai se ko ana miyam gi na su hꯧze akoina suk yamna nungai triba suk yamna wari ba suk yamna akoi ki hingbagi day to day life ta phangi ba chei theng mayam se hausi 2027 da election la ani sete amung si issue sing se laidori bra ba are sirati paisa sa yenthopang ngamba yu phajana pithakpang ngamba sa phajana pijabang ngamba ngaktang pura aga akoi ki token development ko we khoi namase development gi nate vote kadri ba nupa amana vote kar matung da sarkar gi oiba magi keno du da scheme da hapaga project da hapaga magi plan da hapaga pura aga tawhan ga da thabak si development gi thabak tu vote kadri da lanai oina aina tawjalage na jcp pura aga le ade haiba pura aga leba kotna sira mayam da toriba sigomba singsi kaina kana miyam se development ge mingda miyam si investment nam tawraga miyam se lairi ba natro adugi investment bu tawraga lairaga satkhaba miyam se kara matung na makhoi na commodity oina sina bai wani dana ai karbar gi ne lairak pa mi si bu aina commodity oina sina ba tam natro miyam sina who is the able person who is a competent person to enact the laws to protect the laws to protect the state, to protect the nation, to protect the future of our Manipur. Kanana masi matik saba mi hoy kadori kya hai batu aduge basis ta miyam na phasana khana nei naraga ade marak tu da lepnari ba candidate sing tu ge marak ta makoi gi ability natraga IQ test to miyam check tau tho obo debate tau na lo tau no check tau tho se aduga adagi who is the fittest one na ni yenga miyam gi myo se target point taraga de shwain tau godro yam chumna दो नंबर दकी कारबार तौरगा पैसा तालगा पूरा इब्रा ड्रग ललोलगा पैसा तालुरगा पूरा इब्रा नत्रगना खोंगबान तौरुबा लांखोंग तौरुबा कोलम पाइरगा तालुबनसु जेसीपी पूरा आगा सेसिदा मयामदा इ भोले केना तमाशा तौबुदी नमोइदा पैसा फेको तमाशा देखोइदो पैसा पुथोगा स्वाइदा साइथरगा तमाशा तौरिसी कोलम पाइरगा आईएस ने ना फमगा लैरुबम पुंची चुपन लैरुबम मियम ला तौब ngamroi दम थबक नेबा ngमगत्रो सिबो कॉलेज की वजा वनी मेनम पुंची चुपन लैरुब नुपा amana legislature वइदनबगी दमक्ता मासी मियाम दगी मेंडेट पीपी हाइना लाकप मतमदा जेसीपी पूरा लाकप ngमगद्राबा chumna हा yam chumna साइबर पूरा लाकप ngमगद्राबा फुटबॉल सानबम न लुपा लाक अनि थाथरे गाइन तौदु ngमगद्राबा अदोदि
adu thada bang number tu bo thada kada bani haiba mentality tu di kari dawni adu gi mentality tu phangna ba mi tu su kai no bai hor bai krok adu thada bang namna ba for yon gera guli yon gera na traga quran gera chinthi gera tika tawu gera lak gera foi gera pura lak pun namna ba honam tam ba that is the competent person, that is the qualified person hai re koi prajana so ise kana koi prajana tro miang mi hun oina na ba gi damakta nang sira hojik trend sem ba lak pa ta ka leite nang dai bi oba prajana yam tin chome aina Jalal aina tungda tawrakadaba thabak se aina khoi maya mamangda ai bo semi be mapu Allah palaga wasakya si sina ai tungda tawrakadaba thabak ne na haibi apra bana khoina ai ma palaga wasakya ba na khoina pinga ba ekta wa khra ai tawge ba na khoida ai lila drama khra tawge ba si sina ai future da aina tawrakadaba thabak tu sine na determine tawya apra ba Jalal na mamang da magi haukiba life ta kari kari tau khre ha bdo adu itu na tungda lak ka da ba magi keno na tra determine magi tungda lak ka da bdo indicate tau na tro adu ri noi gi namang da mi hun ena lai ba mi sing du gi magi pass antecedent ye ngo ha ba pass ye ngo ba mane mana nga haktang tu da la aga ngang ba khara hi ba ngang di training tau ga la aloire ai khoina ga khara khara maya marak ta thuwa ga ngang jari mi sak jari mi to se kai shuna te ngarang hangi 11 tamba 12 tamba ngang sing ga ngang ba debate chi de ba ada moi to pu thuwa ga ngang hal di khoi ngang si de ale hora ni moi mya ngang khada mi ngang ba gi ya ro ye ba ngang ba da sak ba da paisa pura ga lak ba da adu dai da miyam da warep lobi ga da ba leira ba haujik lei ba thoi ba haujik ki problem jing che mathangi tamam ga ko cha tha kho hai na menda pi ga dori ba ni ha se simati ai mane ai se khitang hen jan da thokka dra simati ai finance share taw ni ai gi wen da yam chome num khalle ade bot le pa candidate ai je moi di bot ka ge le pai ne bot ko ge le po candidate am te au di ka ge ta di public na moi pi du ne ba public na mi myam ni na my voters yu tha ke ni ma yu pi du ne nisha cha ge ma nisha pi du ne no mai pa no mai de pi du ne ali ma di ma bot ka na bi ma any means na ga ma di bot ka ya di khala ba ni na mi myam na pa du pi du ne al mi myam du na kai gum ba ai di educated oi ba leader pa mi ha ta ni ma masa educated oi da ba so ya ro ba adu akoi public na pa mi choice tu ne ba ken de khoi na pi adu li akoi choice tu sem do pam di am necessary oi ama nan khal le ba na so ado za gi ideology ma tang dong lak se za gi kan oi khoi ge peace and neutrality ha bi tang se wa na dum pan bi ko ma ta ba yau jare peace and neutrality je oza smaina kitang kan to pam le to cha da hai ta khoi na nga si bu thengna jar pa da powerful oi tra di neutral position le ngam ba gi chang se yam wa le ha possible ta jar hai ta whether powerful or gana neutral le pa na tra gana sol la gana powerful oi ba ma ga chapni na smaina dum kan la hai ta nature gi natural law kan la hai ta ado za gi na di hujik manipur gi meitei pangal lama oina ai community gi show community gi tholak pa social activist ama oina oza gi standpoint je karmo humda le pi ra kana koi peace and neutrality je exist to yani na khale yes well akhoi masi batang da khoyam section na yamna critical oi ba timing ni yamna section na khoi yang min na bam chang ya ai nga sam mang da su hijack re da khoi mi yamna haujaw jek si khoi gi pam ga dori ba wai je kai no hai ba matam da thoi ba wa thok si da khoi sentiment da emotion da khoi na wa phom khara ngai ba ta ra ga di na mayam gi appreciation yam lai ne khoi khang ya ba ko ada khoi da darkar lai ri ba si kai ba ka na manipur si kai han ning de ba khoi manipur si maram de khoi i pa i pu ke wari ge aruba tangka kya thengna minalaga manipur ha bje kalakhiba kan minalakhiba irei pa giram dam amani ana khoi gi waiba puari na pibiram bai khoi territory kaina na bagi masak wer pa yaba masak sing se akhoi pam deba being as a pangal khoi pam deba maram aduna masi kai heloi se ha batara gadi lainara iba contradiction me am se da cementing force am darkar leitro amsi ge marak sida neutral loiba kangbu khar darkar leitra ba loina warring communities on thoke badar ga di manipur se masana kai jakram na tro neutrality hari se kai no ha kan da hoi kana gon bagi miyeng da
ꯈꯠꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯥꯎꯅꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯌꯥꯎꯅꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯅꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯝꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯂꯤꯗꯥꯔꯤꯇꯤꯗꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯥꯟꯅꯦꯁꯇꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯜꯁ ꯇꯧꯔꯨꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1 Manipur government se chingi jaga singsida Manipur government lai haina intensified tawrisi mase akhoi gi pangan gi employee singsi gi through da tawbane abako da pangan gi officer singsi hojik technical line da yengbiyo ba more phosida selari si only DC ga SP ga dukhak atopo eramani nan Manipuri ko adi makha tarak pada lari officer de hoga employee singsi pangan ga tani adai somna kan da yengbiyo akhoi Tamenglong side sida Ukhul side ta mu yengbiu sumaina laikriba singsida almost ayamana akhoi gi mi ngata ne ba ko si singsi akhoi siu karigomba balance ta yawba kangbu moram taragati makhoi siu aduda leira roy ba ko later Manipur government sentence fight tawra roy chama number 1 number 2 akhoi gi essential commodities yauna akhoi hingbada sangde yada polam mayam ma akhoi mapan da ki carry tawrai se masi husik phawbada driver se 95% akhoi pangan sing ne ko masima akhoi na war sida yawba industry wa kanglu war de masima leira roi ko masima to ni arage ahom subada more da akhoi gi mi ni sing ani khare hana leiba population ama lei kai go ma akhoi na war sida yawna ba madugi population da more da leira roi ko arage Canada Surachanpur da akhoi village ama lei hori sising si ge factor sima lei aduga number 2 Manipur sida hojik kuki amasung meitei gi marakta thorakhiba crisis se permanent oiba crisis amani haina akhoi laute maramde permanent oiba crisis amani haina akhoi khalu taragadi Manipur layer royabo akhoi permanent oiba crisis amanate masi normalcy da mu lakhini Silina wani gi marakta ngaktan saunabani haina akhoi laweba ana akhoi normal noiba situation ama purakna na hona bada akhoi lawba yaba thodang khara lawba aduga normal noiba situation ni rokna na hona ba adugi wakhal akhoi leibagi wane nagam sum kuki gi marakta thuiba sisu permanent noiba dispute permanent oiba conflict permanent oiba war oina lawbu taragadi akhoi Manipuri ni Manipur haibagi atha leitre tra wan thok leitre tra aduni ana Manipur haiba siga atopa Manipur ge mayokta leiba kanglup amaga ani ge marakta iraipak haiba siga iraipak siga mayokta leiba kanglup amaga marakta oiba aduma conflict ama oirakpa adu gi conflict adu da war natana atopa option ama fo leite haiba tangkak lakpa taragadi akoi pangan community su aduma war du da ka suksai soidana akoi yawga sok ya ka ne ba aduga akoi gi oiba commitment amsung conviction de akoi yam clear oiba Manipur ge akhoi ge leriba territorial integrity puari dagi leicharak pai khoi gi mai territorial integrity se masi karigo mahiram ama fawa da masi hamper to ya roi sokhan be ya roi ha masi ma khoi gi clear ni adu akhoi mayam leiminari ba kanglu phurup mayam sige masi ge coexistence se masi kai hanana bon rak pase masi akhoi thena ga da bani akhoi hingminna da ba ya da bani akhoi hingminna ba se compel situation ni hingminna ba ge wakhalon na handan che ga masi akhoi clear wai ba wakhaloni ana akhoi si masigomba wakhalon kharasi wisdom kharase masi sida clear wai stand loja bani aduga akhoi leipak ki wai ba course da akhoi karigomba ama fawboda akhoi inchi ama fawba ko point ama fawboda akhoi soft corner na traga compromise to ba adugi akhoi mindset leite aduga atopa amana leibak tai ba yabaki option leira aba aduga akhoi lan haiba sin nataba top option ama fo leitre haiba situation se akhoi da compel oirakwa matamda pangan singna leipak kanana bagi tabakta akhoi lan haiba sin nataba top option leitre haiba tang tu hoi taragadi maduda singi so lofam thokpa dai ta leipak kanana ba soidana akhoi lorakani ninghanna ba leitana ado hausi phawbagi di leiriba situation se akhoi reconciliation da akhoi ala aga bab tanaraga akhoi as it is mahauja komna Manipuri as a whole akhoi punamak nungsi chanana hingminabagi lambi da halakpa yagadra haibagi akhoi da soba asama leiri
Announcing Naga Musum Kuki and Nigi Marakta Narangan, Twibo hostage crisis, Yakoi Manipur, Chief Minister Gangarang Makoi, AMMOCOC Amasunga Koi Pangan, civil society, Tonan Tonan, will look Yagi Butsing Koyangton, Narangshi Unazare, Lugalina Koi memorandum of Supisan Jerame, Messia early solution of a program of hostage, single early release Tonanaba, and get Packet Pump to step to Lengat Nayamna. Isn't Kumang option the Packet Pio, I was selling at the Koi Makaidagisu, with Taxan Jerame. Aduga, Loina na akwai kalup anima ki silina sing da su akwai dewan da akwai haijaba akwai thamoi da appeal tawjaba leire kitang sudden provocation da hit of the moment da ko pam da ba kari gumba situation khara leina khiba tara ga su makhata na second thought ta madu masing do amuk skelet tawdana ba madu hena intensify tawbagi labirom da lak chatpi da na ba kalwani makilo sing na koi ana so hijack le hujik so hijari koi thamoi de apel tawjari aduga loina na hauki bada akoi lilong da imung amada mioi taru imung amada sangu amada mioi taru hat leba ko koi pangangi ni kya ba so pad nangyo akoi pen de koi nuai te mi halami basin de mata adubo lengak tai koi demand taweba lenga kai khoi ga gi marakta khoi yana bam pura kan misalebo ala mi taruk si khre dana khoina mi taruk hali ba kanup si ki community du da waina khoina ai khoi gi retaliation se salam tarakati sumaina ngasi nungsi sanana leiminari ba khoi sumaina hingminari si hingminaba yarom ga trawo sumaina ku kiem sung naga gi kangbu na su ambush torga mi hale haina ambush torga hali baduki mara lebasing tu dandi piu haiba aduki action lomda government demand togera natraga kaino tawi aba mara lebasing dugi mathakta haina tawi mohota mi faraga hatokpa phajanba sigi mowangma chathaba taragedi kamai tawdeino se totally yam sumdabani adu tawriba kangu sing dugi mathakta su ain gi chapchaba thabak pai khakadongone aduga madugi pendaba leibasi dusu sarkar da demand tawham thokpado tawgadamne khoi su tawbada yawjage aduga sarkar si su khitangdi action si khitangdi apply tawhanninge the sarkar gi leriba ngasai nang habi de yawkre 50,000 60,000 soldiers security forces kari tawra leri ke wala dumcha adu sarkar si na mating leire di moidu loin sin ngamina ada season ka to bani sin abi atra gati noi ka dona bsa leiri do saklo ko sin abi ata noi ka do leiri no sarkar hai mo to sap ting na ne moi has don hai ga do na trabo no swai nai apel to sake da gi wai sing do ari koi fatta mi sing do gi mathak to ina punishment pi na bagi na ta law lei ba koi rule and regulation lei mi am enforce to go na problem thoi mi am ji yam arrive solution oi ga ni na when is it on ado thing si where you tai use hanga na lo shala ko question na amatang ko yoga gi ideology del focus to jara gi si minority right ki matang su osagi yo ba tabok thong ka pa khat pi ado minority right ki wa matang sila kan da minority oi ba koi Manipur ni osagi ji mai te pangal ki dum lak jara ga point jam ai trying to mo watch you depending da ne do minority ha kana any atopa ma oitargasu minority kangu sina ngasibukta magi right chi phangna fight to pos historically eng matamda by caste system india gi caste system abolish to no na matamda by upper caste labor upper class labor upper caste kangu sing sina little kanda ngasali lower caste labor sing sigi right chi fight to pane slavery lo pok pa ro white na leader ra kanda ko ye black sing slavery si lo pok bi ne Samana na French Revolution da zo where labor class the labor peasants in the my right say where clergy class the labor say first tier state the labor sing na little kana mo gi right pirak pa ne almai to dana adi kana gumba little wangam do mi se powerful loiba strong loiba me mana say posit little matam da achievement phangba success oi bi chances yam na wang ado huziki on di Manipur da di labor posit
segmented ꯑꯣꯏꯕ community ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ survive ꯇꯧꯕꯒꯤ phase ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅ region ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ particular community ꯑꯃꯈꯛꯅ minority community ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ right ꯐꯪꯅꯕ fight ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯔ difficulty ꯈꯔꯗꯤ face ꯇꯧꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ individual ꯑꯣꯏꯅ just community ꯑꯣꯏꯅ minority ꯑꯣꯏꯕ community ꯑꯣꯏꯅ face ꯇꯧꯕꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯟ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯔꯤꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯤꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃꯒ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯟꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯕꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯔꯖꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅꯀꯣ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯥꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯦꯕꯣꯂꯤꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯄꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤꯁꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯞꯅꯤꯀꯣ then oil. A society can be judged by the way it treats to its minority have a like my masing yamdaba kanglu to the treat to yenkada natraba masing yamdaba kangu sing sige magi livelihood magi status magi position magi hingmada social security magi leriba magi free oina masing yamdaba kangu sing china leijaba magi nungai jabatu maduna khunai se karamba khunai no haibadu determine tawtorim nebo kunai to the masing yamdaba kanglup sing to na to son masona insecure oiba mong da hingakanda mogi yam phangdana hingakanda even makoi mi happy ba matamda madugi chapchaba justice phoba lairiba system duna pibitra kanda madugi damta awaba nungai taba lairiba majority sing duna phu utpitra kanda kamaina social harmony leidoino kamai communal harmony leidoino ana khoina manipur dai tatatuna haijai justice to ba matamda ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟꯁꯤꯡ ꯃꯣꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁꯀꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯐꯪꯉꯤꯗꯅꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯤꯗꯦꯟ ꯈꯔ ꯐꯪꯉꯤꯗꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖ ꯁꯤ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯅ ꯍꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯣꯂꯤꯗꯥꯔꯤꯇꯤ ꯎꯠꯄꯤꯕ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯃꯤ ꯁꯤꯕꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯅ ꯎꯕ khitang ningba kai ba ria khar khar lai khieba ko masi ai negative oina haijaba nate akoina appeal tawning bagi wani masi makha tarak padadi akoi pangan gi misi mina yaw kan dai akoi pangan gi lupna ga lojaba thodang sidagi hena mang tharaga thodang lohan ningba laiyeba ko magi justice ki tamakta ana akoi sida pangan na maitai gi tamakta wajaba maitai gi nuai tabsa akoi ne hen understand tawba meitei na pangan nungai ta si hen understand tawba hen wajaba ado mapung wai ba masing yam ba kanglu boi bani na meitei na politically haira su ataki socially haira su adum mang tha to bol leira bani ado ri mang tha dori ba kangbu sina hena broad oi ba loina mak pu khon ba loina mak ki awat apa grievances nungai ta ba insecurities me am ji yeng bang ngamba that kind of wakalon chen ba leadership lak ba do ne ba dakar le ri se aduna mang tharakanda kogi minority singi injustice mayamse mase kwan weduneba kwan na adu injustice to le hendra kanda minority ki trust amasung confidence masana tham build up tawjara kadam neba just suppose ngarang nahan sida akoi abdul kadir kauba wakal miman natrabam pabidek tagi nupa ma hatle tanana hatli ai maming mathati pallaroi ge ko pallas ya bani to kitang yenge ba kitang akhoi su yenge ba paning de kalo ba magi akhoi yamna kanoi ba bi organization nama hata le adugi kangu ma moi gi da to ha le moi mi chen na ga ko ha le ada akhoi mass people si adugi movement dugi mayuk ta how ya ba irang ko
yes meitei ichil naw sing dagi lup kharati hangba lai thiba lai changai thoi kharati laiba ai akhoi yam appreciate tawki noi lakpasi achoba unity gi sign ama leidori bani haina akhoi appreciate tawki ba ada akhoi gi manipur da lariba achoba lupnen lariba lupchau sing se amda thorakti ami hangdeba hangkiba lergadi haibiro leitieba sometimes statement ga pirakpa kholakpa adum leihiba gati yawi ko ada chapchana they are also the part of our society. We have to take some responsibilities. Haina moina khanba du yaudra moi gi miyeng da khoi si exclude tawre haina khoi gi pang ni miyam chena feel tawna tabana tro. Adunga loop sing dugi miyeng da makhoi adunga loop sing dugi thabak ta khoi si exclude tawi haina khanba tabana tra ba khoi pang ni miyam chena. Ana sigum ba mayam si kokan si haiba taragadi akhoi share tawna batai oneness oiba thabak tawba taiba adaida oneness oiba thabak tawse haira kanda loop khara madi am kari tawne kanda aikhoi dagi token representation kaune bako aduna kari tawteba pangal lama yawren utpa yana na ba adu pangan gi miyam gi oina daita lobang namba pangan gi miyam gi interest ta work tawraga leijariba loop sing do ignore tawna na ba hona gane ba duga aboiga like minded oiba pick and choose da cherry pick tawraga haitare ne ko moina token representation na mi amani moi gisa oh tu sha khoi je pangan ju la phami sine na pangan ul ane voice representation di nataba khoi miyam sigi representation na taba such kind of things ado di pangan ye miyam bu represent toriba pangan miyam da makhoi voice represent toriba loop sing aduga aduma body sing do ignore tora aduga punna wakti tawinadra banina makhoi na jathai thawlu pangan ga ani si makta dum kano di understanding di samjana bade dum watla ne ba ko samjana do je kai de na kanda akhoi ye miyam gi thawk toriba platform sing tu through the samna ga da me che hausi ki hari loop sing chena understand taw de ba ana ina marakta kaigo matamna aina haikib yawi pangan tupi upama lambi dagi ko khalaga daita phamal ladi pangan represent tawre ne ta haibe yabra ado pangan tupi upama heta ko khalaga phamal ladi hai basida insult taw badawna han masu yawi adu nate ko ina jersi example gi wane ba ana common noiba platform da laga participate tawgadoriba mi se makhoi like minded ta pick and choose a pukhakiba talagadi aduna akhoi gi pangan society si represent tawribra tawdabra habidu moi khangongdre pangan society si bu represent tawraga work tawriba body sing du lepaga yeng hoba tamne moina tawgrip thawdu natro already ani do karmaina understanding samjana doino already atopa amana work hanna naina bagi level dadi ajana akhoi sharing to win bagi platform sing lai tabako buka tarai kanda banner paiba slogan laubagi matamda koi kangbu sida invitation people do manipur si koi ngakmin na si manipur si gi da future gi automina serti wa khanda nei na bagi level da akoi community si gi bona fide oiba koi community si gi genuine oiba representation do makhoi na invite to ga da bani aduga punna phamin naga akoi leiba kano si future gi oiba ware pa man longmin na bada adugi process to da shau ya min na ware longmin na ga thok to min na bagi that kind of confederalism basis da thok to min na ba polama akoi leiba darkar lei ha ba to ni aroi point na si go fam si tham sake leiba issue je yam gre adu overall oina khodi mukse only kayumba ozagi kutta powerful oiba any power leire natra thabak khudi muk to wanga mena khalas so assume tawrase manipur je khajitang orisu better bang sin chhi mari gi manga gi matung de yam strongly leba peaceful oiba leiba ga mo hen gi hai ta gari karamba thabak fi ihan hana pakhat pin gi ozagi aina karigomba manipur gi power leiba misaka ma oiba taragati husik thoiba hado wa thok sing chi kamaina waroisen propya yaga da geduga kamaina mangda sat khuna ma propya ngam da gedu matan khara haibi yo haibani sai haikrise no masita lakpa taragati aigi wakhal faring dadi masi yamna koi yam clear oiba adumba kano makha
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯦꯖꯔꯁ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯈꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯂꯨꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣই wari watai sanaba dialogue ki thabak tongan tongan ba kangluk furup payam chige marakta leiriba lusing ba singa engage tawnaraga wari sanaraga yanaba ama purakna bagi khenaba singdul manghanna bagi loisanna bagi thabak si akoi pangthok kadamni mari subada akoi equal participation amasung justice delivery system ko masi fazana lehenna hona gadabani duga manga subada social justice amasi fazana maintain tawnana hona gadamni tabak khuding matta akoi masing yamba kanglup oisanu yamdaba kanglup oisanu khenaba kanglup oisanu akoi society sida akoi social justice system se masi fail oiraba adori kanglup masel gi marakta disharmony dum lakani aduna law will take its own course of action si masida praja punamakna thajaba miyam punamakna section punamakna thajaba leirakanda akoi kanglup masel gi marakta ningri ta khadarakta na bagi maram am folei roi hecharipa aduga makhata na ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯦꯀꯔ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯖꯦꯠ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯟ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯟꯅꯔꯒ ꯐꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯐꯤꯊꯨꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯐꯤꯊꯨꯡ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯔꯦꯠ ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ masih insecurity sense of insecurity se ahan karino violence ki sense of insecurity ani subada karino opportunity ki insecurity marisu ahum subada karino haba matamda akhoi gi stereotype ki insecurity waisan insecurity myama ma lei gre dana ko sigi insecurity mayam se masi leihandana naba aduga mari leinaba ain semgada bani thab paikhat kada bani ba law enforcing agencies madugi oiba mindset tama akhoi gi leiriba politician singi marakta leader singi marakta as well as akhoi social leader singi marakta religious leader singi marakta akhoi tongan ba akhoi mifam tongan tongan ba akhoi sitting arrangement oraga madu prakna bhona gadam sige mayokta leiba singa do ain na magi to phom thoko mathau to chap chap chan chan to hon gadam bani madui matam daida Manipur sida akhoi nungsina bagi kenoma lakani makha tarakpada development si yamna fast oiba development ama akhoi lamnam sida akaknaba matam gi manung da purapa yana na bui dangta tongan ba sector mayam se masigi oiba magi keno mayam se development plan amasung policy sing se expert sing galwaina na fasana sem gadabani han resource kai de karam karam pham de ga sem gadabani time bound da madu sing implement to na bhona gadabani madu da kanglu furup mayam se chap manana participation amasung magi opportunity sharing se samana manana lehna na bhona gadabani sakha thoranga mari leina ba thabak se imphal natraga ma khoi town gi area khara da khoi kano ai base khoi concentrate torga sum lei base masigi mhuta decentralization khara to thokada mani tongan tongan mafam da development project me amse decentralization to thokada mani somba so on ate khoi wakhal khan bagi paring duna khoi yamna fajana systematic oiba mong na nei naraga khoi leiriba singsia social harmony peace masibu maintain toragati aduga makha tarakpada mayam si sathung pitung manaba adagi dignity maintain tawnaba nungsinaba sibu phasana leiragati akhoi development ki project policy program project si mai pa na junction ba yagani aduga khunai si angtang akhoi mangom da chat khraba adugumba khunai singi marakta tinba ngamna na balambida bukhalpa ngani habe thajaba ai wakhal paring da yam clear waina aloina fil tawal laiya na thoin thamsaki ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯖꯍꯧꯋꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕꯁꯦ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯟꯖꯥ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ That's right.